turabasuhuza tunaguha ikaze wakurikira uyu murongo n'umwanya makuru abagezweho mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Uyu munsi rero n'ubundi turahera mu Rwanda nk'ibisanzwe, ariko reka mbanze nkubwire gato yuko hari hashize iminsi mu by'ukuri tutacisha aya makuru asanzwe, ariko mutwihanganire mu minsi itarenga nk'itatu gusa, byatewe na gahunda yindi twari turimo yo kureba uko twazahindura izina ry'iyi channel tukaba twagira ukundi tuyita. Ntabyo muzamenyeshwa vuba, ariko kugira ngo mwe bateguje hakiri kare. Ubwo rero reka nze twiyandikira n'amakuru agezweho kuri uyu wa none. Nyuma kano karuhuko gatoya nze tubanziriza ku ngingo z'ingenzi. Tujye kure. Mu ngingo z'ingenzi tuba turamura muri aya makuru turababwira ko FDLR yemeje ko Brigadier General Gakwerere yari mu bayobozi bakuru bayo. Uyu yamaze gushyikirizwa igisirikare cy'u Rwanda ndetse akaba atangiye no kuburanishwa ku byaha bya jenoside ashinjwa. Naho kandi turababwira ko M23 yasubije inyuma Wazalendo yagerageje kwinjira i Bukavu. Hanze ya Afurika turaza kubabwira ko Vice Perezida wa Iran Mohammed Javad Zarif yeguye ku mwanya we. Naho mu Budage umugabo yashoye imodoka mu kivunge cy'abantu yicamo babiri, abandi benshi barakomereka. N'andi makuru menshi turaje tubyarambura nyuma ya kano kananga gatoya. Ntujye kure. Umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wemeje ko Brigadier General Gakwerere Jean Baptiste uherutse gushyikirizwa u Rwanda yari mu buyobozi bukuru bwayo. N'amakuru anyomoza uyu muvugizi w'ingabo za Kongo Gen Major Sylvain Ekenge n'abandi bo muri guverinoma y'iki gihugu batangaje ko Brigadier General Gakwerere yari umukozi wa leta y'u Rwanda, bityo ko atabaga mu gihugu cyabo. Brigadier General Gakwerere n'abandi barwanyi 13 ba FDLR boherejwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu Rwanda tariki ya 1 Werurwe 2025 banyuze ku mupaka munini i Rubavu. Umuvugizi wungirije wa M23 Dr. Oscar Barinda yasobanuye ko Brigadier General Gakwerere yafatiwe mu mujyi wa Goma, abandi bafatirwa mu bice bitandukanye muri Mutarama 2025. Umuvugizi wa FDLR Echure Ngoma yatangarije BBC ko kuva Brigadier General Gakwerere yari mu buyobozi bukuru bwayo, kandi ko yafatiwe mu mujyi wa Goma mu bwihisho yararwariyemo. Echure Ngoma yemeje kandi ko abandi barwanyi bashyikirijwe u Rwanda ari aba FDLR, gusagaragaza gushidikanya kuri umwe muri bo uwifashishijwe mu icengezamatwara. Gen Gakwerere azwi ku yandi mazina arimo Sibomana Stani, Sibo Stani na Julius Mokoko. Yahoze ari umunyamabanga mukuru wa FDLR wa gatatu ukomeye muri uyu mutwe nyuma ya perezida wawo n'umuyobozi mukuru mu rwego rwa gisirikare. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, Gakwerere yari afite ipeti rya Liyotona, akaba umwe mu basirikare bakoreraga mu ishuri rya Sof Officier ESO Butare, aho yizerwaga cyane na Kapiteni Nizeyimana Ildefonse wari umuyobozi wungirije waryo. Bivuga ko Gakwerere yahawe inshingano yo kuyobora abasirikare bashya bitwaga New Formula biciye abatutsi benshi kuri Zabarire n'ahandi hantu muri Butare. Gakwerere n'umwe mu basirikare boherejwe na Kapiteni Nizeyimana mu rugo rw'umwamikazi Rosalie Gicanda tariki ya 20 Mata 1994 baramwica. Anakekwaho uruhare mu rupfu rwa Habyarimana Jean Baptiste wayoboye Prefecture ya Butare. Mu karere k'ibiyaga bigari, umutwe witwaje intwaro wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wasubije inyuma abarwanyi b'ihuriro rya Wazalendo bacengeye mu mujyi wa Bukavu uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba Wazalendo bagaragaye binjira hazwi nka Camp TV muri komine ya Kodutu mu gitondo cyo kuri wa 3 Werurwe 2025. Amakuru aturuka i Bukavu avuga ko aba barwanyi ba Wazalendo bamaze muri aka gace igihe kitarenga iminota 20 kuko abarwanyi ba M23 babirukanyemo basubira mu misozi baturutsemo. M23 igenzura umujyi wa Bukavu kuva tariki ya 16 Gashyantare 2025 nyuma yo kwirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ririmo Wazalendo kuva tariki ya 14 Gashyantare. Kuva M23 yafata uyu mujyi yakajije umutekano waho kugira ngo abaturage bashobore gusubukura ibi bikorwa basanzwe bakora bakesha imibereho ya buri munsi birimo n'ubucuruzi.
kugira ngo kurinda umutekano wa Bukavu n'ibindi bice byorohe. Tariki ya 28 Gashyantare M23 yashyizeho ubuyobozi bushya bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Hanze y'u Rwanda mu Budage abantu babiri bitabye Imana nyuma y'uko umugabo w'imyaka 40 ashoye imodoka mu nzira ikoreshwa n'abanyamaguru akagonga abantu. Batanu bakaba bakomeretse bikomeye, abandi batanu bakomereka byoroheje. Impanuka yabereye ku kibuga rusange kiri mu mujyi rwagati wa Mannheim ahakunze kubera ibirori bitandukanye, gusa nta gikorwa cyari kirimo kuba ubwo impanuka yabaga. Abatangabuhamya babwiye itangazamakuru ko umugabo wari utwaye imodoka yagonze abantu nkana, gusa inzego z'umutekano zavuze ko hari ibimenyetso bifatika bishimangira ko uyu mugabo afite ikibazo cyo mu mutwe. Reuters yanditse ko Minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu mu Budage Nancy Faeser yahise asubika gahunda yo kwitabira umutambagiro uteganyijwe mu mujyi wa Cologne. N'umutambagiro w'Abakristo Katolike uba ku wa mbere ubanziriza wa gatanu w'ivu, aho baba batangiye igisibo. Mu byumweru bishize umugabo ukomoka muri Afghanistan yagonze imbaga y'abantu mu mujyi wa Munich, aho abantu benshi bakomeretse bikomeye. Umwana w'imyaka 2 n'umubyeyi we bahise bahasiga ubuzima nyuma yo kujyanwa mu bitaro. Ni mu gihe mu Kuboza mu mwaka ushize nabwo umugabo wo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu w'imyaka 50 yagonze abantu mu minsi mikuru ya Noheli i Magdeburg. Abantu 5 barimo umwana bahasiga ubuzima, mu gihe abandi barenga 200 bakomeretse. Mohamed Javad Zarif wari visi perezida wa Iran yeguye ku mwanya we nyuma y'umunsi umwe inteko nshinga amategeko yirkonye wari minisitiri w'imari. Javad Zarif yatangaje ko icyemezo cyo kwegura yagitegetswe n'umwe mu bayobozi bakomeye mu gihugu, ariko ntiyatangaje izina rye. Yamije ko n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ali Khamenei yahaye umugisha ubwegure bwe, ariko ntiyamugaragaje nk'uwatumye yegura. Mbere y'umunsi umwe ngo uyu mugabo yegura, inteko nshinga amategeko ya Iran yirukanye minisitiri w'ubukungu n'imari Adbornes Hamet nyuma yo kunengwa na perezida Masoud Pezeshkian kubera imicungire mibi y'umutungo w'igihugu ndetse n'ifaranga ritakaza agaciro ku buryo bukabije. Umwaka ushize nibwo perezida Pezeshkian Zarif yagize Javad Zarif visi perezida, nubwo we yabarizwaga mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse bari bahanganiye intebe y'ubukuru bw'igihugu. The Guardian yanditse ko Zarif yamamaye cyane akiri muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ku butegetsi bwa Hassan Rouhani, ndetse muri 2015 yari mu biganiro na Amerika ku masezerano ajyanye no guhagarika icurwa ry'intwaro z'ubumara, yanatumye ibihugu bimwe byo mu burengerazuba bw'isi bikuriraho Iran ibihano. Gusa amasezerano yaje gukomwa mu nkokora muri 2018 ubwo Donald Trump yari ku butegetsi. Ibihano Amerika yari yarafatiye Iran bisubizwaho. Ntabwo ari ubwa mbere Zarif agerageje kwegura, kuko kuva akiri minisitiri ndetse na nyuma y'iminsi mike abaye visi perezida muri Kanama nabwo yashatse kwegura, ariko perezida yanga ubwegure bwe. Ni nuko dusoje amakuru yaragezweho kuri uyu wa none. Reka mbare kure mujye mu turimo twongere n'amakuru aza kuba agezweho.